lakini tuende na ukwata in the first hand information kuma kwa alama thukumie bakube na kene kusala mitambo ni Athiani Fm wase vitu vinya witu the official original Kamba radio station. Tuende na Athiani ambaye amukamba wa kwambililiwa matuku 10 mwezi wa keli 2020 na bado naenda na kulika naende yoloa zenga ni kuiende ni app au umekwata katika simu yako katika Google Play Store. Wadi katika Google Play Store andika zenga ZENK wono ya kuetea zenga loan app. Install kana ume download katika simu yako na uiregister. Pia makulu ya lokulu namba ya kibande namba ya simu isitoa kuyambe sitoa kuyamudia kile kana wanenga na details tondo sile katika kibande chako kulwa in case yuko ni pin yako kendoto na ulilikana na mituki kuwiki ya makulu ya sio ndewa sungiana wetu promo code ikiaboni BONNY isuneo promo code la utumia kuregister waminainde kuregister bingwa app isu enda kwa menu wadhi kwa menu nukweli abandu bandikitu invite friends yani dhocha anana emaku kwa zenga limadisa kanave link o matumia kwesela WhatsApp kwesela SMS kwesela Messenger kwesela Facebook nikenda withia namo ni ma download app ya zenga na ma register kutuma invite no kwa anana emaku kwina bata mwao kwina bata nondo kila mothe na bena ando eleme kwisinde asilingi ngili 3 aligned me kwitha mathoketi ando aingi na vile vile kila mundu wonde wa muthocha kwa zenga download app ino a register na oza mukobo na aiba we ukakwata bonus ya asilingi maana ele kuti lazima walika katika zenga ukobe kana wose mukobo nolika kwa zenga no ituka ambassador wa kunai cha link na kudhocha ando nikienda inde moza mukobo ondende wakoba na zenga na aiba ni app ya zenga me download kuma kwa Google Play Store. Nitusiogeleti ni Athiani. Ni inaukethia kini kilungu cha ukunikili uanzia siya kwa ilia mawithi luluko maitu nyeneta wa niko nyamai weni wisi kana hundu wende na utumi angali yaku wende na kwa ilia mawithi luluko miuke ila yuma dhini wangali yaku yithia wa no wanangiko kwa mawithi luluko ni kuidhua yithia wa yinzeve contaminated kana yina esiuki tanzia ya kwa ilia kana kuende ya na kwa ilia mawithi luluko no sio mavinda amwi oila utaendete vasa okatia angali yaku okatembea ni kwithwa ondu wende na utembea wende onakweka zoezi kana ukota malenyo yani wende naika exercise na kuanzia isu utautumia angali oimwe ila miuke mithuku kana ende miuke ila inasiuki yuma ndene wangali yaku ndithwa yende na kwananga mawithi luluko na no sio ukethia kana angali yaku onayo ni wa mika service kana ni wa mesovia ondu ya ilite withia kana ndi kumya miuke yena asiuki na ila ni wanangiko kwa mawithi luluko maito kilungu cha ukunikili wanzia siya kwa ilia mawithi luluko chombanwa na kuwetu kwaku ninye niko nyamai. Mwitiki siya okeja na udhocha ndini wa kilungu cha dhayu wanamo nita wajabiz kimojo wanzioka munani wa umundi tuikunikila namo yeta wa Mbusia niyo namo ya kele kunine bakitakani vala liyati itenzu Mbusia sioneka mono ilembetanizi za avelika nanganiko saeshia vena medemba itano ya Mbusia ateo simu isioni wako dhela kumana nasio kwedi wa sithi yetu isimo kwa unene ni asimi Mbusia nina utulua viti landatu na uwasa wayo ni viti 11 ilembetani zi avelika nina Mbusia medemba ili ilanziyu na ilanzau Mbusia nina moja kidekani ila isaleu kumametini dhani ni ambivores Mbusia sitha na ubia umwi na ingi sithi ya wanandili Otau Mbusia nide ona utoni wa kusemba kwa maili miongo ina dini wa isalimwe Mbusia zitaba kwa ilungu ya katuwa mi 14 na mi 18 na itia kabusa kala kanini kabicha miaka ili kana miaka ina Mbusia zina utoni wa kalava ungu wa siwa kwa ilungu ya katuwa miaka miongo ina na miongo ina na itano Mudia wa kilungu cha bayo wanamu nita wajaviz kimojo wanzioka Athiani Fm, kisiasa kila tukwete,
kisese kila kidiani ya maiya mukamba maikingi kiatanga simengu maika kutusome vya kututa na kwete cheni ukamba fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda wapi fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda mbele meenda kila panda Uchina hata na Amerika hiyo ni sifa kwetu wa Kenya nani hajui fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda wapi fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda mbele Wakenya sote tuungane umoja wetu ndio silaha ukabila usitugawanye nani hajui fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda wapi fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda mbele Kenya tukuze utamaduni ikaleta wizara hiyo kosa milani mtumwa kweli nani hajui fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda wapi fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda mbele sayansi hata teknoloji wizara Moi ameunda Wakenya sote tujitegemee nani hajui fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda wapi fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda mbele viongozi muwe kielelezo vitendo viwe vya kupendeza mtoto mleavyo ndivyo kuwavyo nani hajui fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda wapi fimbo ya nyayo yatuongoza kwenda mbele Afrika nzima tuungane Namibia ipate uhuru mkoloni asitugawanye nani hajui fimbo ya nyayo Yes, fimbo ya nyayo saa ile ndatika miongo 3 akenda ni saa ya karatu ya kilungu chama sanjana dia ni saa ya wasio munde tunaka mheshimiwa David Musila ende haende na Utongoi tina kidogo kuelewa waende Utongoi wake mututia president wake le wande ya Kenya Daniel Toroitich Arap muima na kana ndio mudhani wa mudhana wa karatu na wa mudiende wa ende kwile amaiko hata ibusende ya kusia mwe wake miakone ya mbunge mbewa mboya ende si ya kitaifa une kiwanza ni cha nyayo na ende safari yake ya mudia yedhi wa wakatatu kuyamusi kwake Kabarak na Kuru tuisisi ya mheshimiwa moja ya philosophy ya kila ito nyayo philosophy peace, love and unity waisia o yuta ndi bado
ungua president Uhuru Kenyatta asa legacy lo kwenda utiane ya unity kana ndi kwatanete na likwesela ile kuitwa BBI kana Building Bridges Initiative wakombe hapa latu yo yutande na ibinda ya moi na labda balawo ki utiela Utongoi tande ya Kenya twaena humwe kana twayane ko mbaka umunde bala president kwa seriu akethe mwene ketha legacy lo kati ya unity kana ndiri na humwe nemo bea ndukona katiba ila tunayo ni ya luli maundu maingi ma utawala nundu evina ya moi muno kyama cha uteti chethe wa kimwe chama cha KANU na watu angi mwisho wa utawala wake ni mwe ni wa senswe whether yani wetekela kana twethwe na syama mbingi cia siasa na tondo president Moi watabana za kana wathana kwasya ila mwetekela syama mbingi ciethwe thini wa ndino ikamutilanganya kikabila na nota kwasya wathani wake ni tawithitwe nundu ibinda yu ila kwa thaisyo kana syama ni sele kila mundu wale ulokwenda no ile kuandikithia chama cha siasa syama siandikithwa mbingi muno cia ukabila wethe atwe na ODM ne twisine ya Nyaluo twina Wiper ne twisine ya Kamba na kila na kila province kana kila mbayo kwitha ina chama kyayo na kila mundu binafsi kwitha ina chama kyayo bila shaka sinduzi sonde sikwa nania umoja na tutonya kwazia ibinda ya Moi kwena umoja zaidi pengine nundu wakuthia kiama kyaikemo kya siasa nundu siasa nizo sitilanga na si andu na kume ibinda ya Kibaki kwethe wakwena siama mbingi na kwela kwena uhuru mwingi wakati bela yekiwe kana mundu tonya kwazia ndu kwenda maundu alotukuwa mainene ibinda ya Moi maneneka wanena niweze baloko twawa kwa kwetha na uhuru mwingi wa kunena na kwasi kila mundu kwenda na niwo yutu naendie kubika tunavika vala twi na serikali ya president Uhuru ila inotha se mwingi muno na wa mundu kwasi ndu kwenda asema ni sengi vie na nundu akitumikyu wethe andu ni matilikanga na kimbai now kila kiende na BBI ni kumanda nzia ya kukwatania andu kupitia kwa katiba na no andu ni maende na kunena ni ayuloa mwango suwa BBI kana kwaka siao ni kana andu makwatia ni na ni kwacha kana otwende tukamanya ni tukwatana kana tukwatana lakini kwa usema kweli tuikwatanite undu twakwatanite tene tuitho twakwatana tu na vinya lakini twayo makwatano twayo makwatano nda twakwatana tu na vinya lakini ila tunenge to Uhuru wa kwika kila kendo tuoneka tuende kulia kwikala tuteka makwatano na tuikwacha kana wikwate witu ni kana otondo president Uhuru kwasya itina wa kwika waliuku ndino wa mea kupitia kwa BBI kana yutu kakwatana na usuni wo wikwate witu lakini we wait and see koko ibinda ya Moi ya kwatanu onetha twakwata ndito onetha twakwata na binya twakwatanu no tithia ukabilo lo weto umundi utai kumuno wo wayo kwo lakini wibithite you kwithia andu ni manyakana wa oneka tilani andu ukwi watwa kwa hiyo tio kitu ngwaza unaitwa kwata neti kwenda twakwata neti kwenda endene muno lakini ni na tena kwa na structures they know a provincial administration ila kwa woni wakwa niyo ya ngwatanya nene muno ya andu ma Kenya kupitila kuma ndi kubika assistant chief na kuka kubika PC lakini katibela impya nayone atatie kumabeta na kaone to atungie lakini matunga wethe ama yena vinya na kyo kitumikuwa president Uhuru ibinda waina Mombasa mwaka muthelu watatie kwaza DC manenge mwanya kana utonyi wa kuthukuma tolondo maile tene no imanya kana provincial administration ambiwe Kenyatta lo atukie president na ningolili kana ibinda yemwe biuko inange atakuiwa na DC wa Kiambu na
ane we muya ne Kenyatta wa viki ambu we ungua ndisi onether we minister kume vile twakwata pinya wethia twina pinya mwingi na andu ma tunengenda ya na wethia twasiondo ni kuoneka na uniwo kwa ile takothi na yuko kindu kini cha thelile ko ona itu ni twenda kwithia ibinda enge tuisukumangwa ni kana tukwata mukwatane kana tukwatane ta Kenya na waweta kuna na isiongelekano ela bitu na yoyu ni kwata ma county commission ni wame mwanani wa PC ola nyumwa county commissioners na no kona regional commissioners ni mama meta regional coordinators regional coordinators kano commissioners ni mama kiwango ni kila kema PC lakini wasiza mabinya mama yena watonyi mwingi onandu wakulwa wakunu ndo weta lakini vile tena wakulwa PC wa mkoa wa kati wazane David Musila akana kazukulu na ndio ndio ma county commissioners na magaba na maikala ino tabe kuwana no la munene na sindo sia mudembuzu maybe kwa ino hoteli kwithia na provincial administration na ulumunundo yitu ende na oneno obo wako kurupindo katiba ila kwisela o BBI nikindo maybe twele uswani ayolo wacho tande obo wa provincial administration ndo na siasa ainge mono ebinda yetu na sabaza katiba mpya na alama asiane madhulumiawa ni provincial administration kwa twaina thina mono thina wa bunge kusia provincial administration de kaumwe nundo ando amwe mazi ya provincial administration to batamukuta no provincial administration ne ya report ye na anditainiwa kwa wethe ameza abolishiwe either ndivo kabisa na draft yambe yaite provincial administration kaende ne the review nundo akuta baina umaidha ozunde no andu masiasa na provincial administration lakini aingi yuni nimekuona kana ino niyo ya chombo kya kuunganisha andu ma Kenya na ngakulwa na za katiba ile ina kwa ilula inenge atawala asu pengine TV nyatola waembe lakini manyikikana ni mama tonya kuungania kokwata nyandi no kwitha ona athukumia langi masilikali ma department ile ingine mesikana usuni we Utongoi wa sehemu kwa mipango yonde ya serikali na uni wo kwetha wakuile tena kuketha kuilu twaseo yonde no serikali na mwandu maitu na sehemu no makalikirila na kukwata na nesa nikata tuozo makulu yale atatu kanoma woni kuma kwa enendi maybe kule ya muthia tuko baba kube ngilile na ile balamu tutia president Moi wokie kuma Utongoi ine itina watangaza we no kutia kibela olota Uhuru Kenyatta tawe ukwenda amutie Uhuru asindo na president Moi yetekela kunengana miyo ya Utongoi kwa president Kibaki chombiye Moi ta Mutongo indene welembete Africa na maybe ni mwatarajia kana no utona kuemea no utona ni matarajia nundu ngelekano mbingi ndino wa Africa ndino wa Africa yonde ma president ma Africa makila sia miaka yange kubika maka liula katiba ni kana maende na ibinde yetu treat na ndino wa siasa na twewa kwa nak na twayala twavinga tukwatende na Kalonzo na Raila na Saitoti ndiye twavinga kindu cha president Moi kwaza kana Uhuru no kwa sakebela kyake na kwa ukasio kevya ibinda yu andu ainge mazia no tonyolea nundo na mabinya na majeshi na Afrika yonde kwikau lakini ila wabikia na azani hukuma no kwatho kya kebela andu ni masengie kwa kusanga kwa kuwa moyo na kumukadhia na kwa izu ni legacy kana kindu kimwe kya president Moi kila watia nundu kume binda yu na katiba ya ali lokwa juka kana president akekala miaka ebinda mabindeli na amina ptamwile aivi akona natenda kini kyo kyati wakubiko munene yo Kibaki na amina miaka 10 auma na izu ni traditions yo munona ni nengete ndino stability na kunenge wenda yandi no Africa kwa ndonya kwaza Moi kiko kiweke
kulia kutumia majeshi na kulia kutumia vinya kuendea amine vinda yake na aina atonya akwenda na hali ya kwiku ni waiye musingi musionde ni wandino ya Kenya na tuiko acha kana tukaendea miaka yukite katu sema kulele atatu kano mawoni kumainde kwa enende ile mwe kenda ile noto manimo kubewa SMS namba yake 7 noti muonza noti 3 32 itatu emwe na itatu kana noti muonza 5 mwe kenda ile kenda inyanda tike kumiti alete sionga mwendo wa saa 3 ile kana ende twena yake mheshimiwa David Musila watu nena uminokilelia na akende wakutotele sende kuelewa Utongoi wa mutotia president wa kele wa ndea Kenya Daniel Toroitich Arap Moi Athiani Fm alo boni iwa mukiata nokile nesati wa kizo komani baatu yasio uni MC Jacob Kaloti wa Kembo ni kukabama mbiunilai mwala Machakos County kwa moja ya mheshimiwa Musila wa studio nina ketha kabwa na Kaloki asante sana kazi kuulia hii kinu kimona tungia mtumia sinda ya mwana vitu ani mwese umwa alimite baasa haineza maumbao haiko na njai niteme nado ndumo wake nitona umukuja kwa ndai asionde Mundu mbele sile ndini wa provincial administration ai serikali nitene ndai dini wa politics omo kalika politics na mwibukiza ni mundu very organized amiaga niona ena no mfeo na maudala wewe kieni maingi na kana ndino administration administrator na mifezi yoka na tamutongo na kandi vice president the then president ula waiko na maundu makabima kabituka amukwese mba ena langi maina ke ndani ziwe kulinga na lodo tongo iwaile edindazi muno negondo wasya no mundu kona ni mundu widota yo munene onaju asiani sia dindazi ubishoka na makatezi yani na makere luka misho na mbika vitu eka keka dinambe mundu lu na democracy zingevile na maundu mezi wemezo na no me kalafika no kuona misho no anything can happen in time mundu maundwa makaumi la no kuona masheto ikamituki anu matani kwa ukuni ni wala ile kwa muzikali nwambe na kwikala ndina mundu aka mutavya ni kwizaiba ibinda limo kutekuseo ikala kina ki kwa unu mwana tungianga iba ni kuona kana tikena tiona andumembe na mesi na andumeno mamininge oke mjama ina muzungia mobea landikala ndia langi mboni ikuja wanozi mweka ili puji stage maundwala moka ni newa mwemo kia bindala the then president Moi na emo serikali adewa politics akaunga mamwana ni za mundu wa serikali enala na maka vitu kezia no tongo yubinda chama chai kimweza mundu ni mbingi wenda mundu kwenda urutia kiba seo kazo kwenda ikalenzino iba seo maundu azuma ikape ni makaumela umundu kutani wewe ndio kwakusio tingane za monine msijako asante sana katuze onge Athiani Fm alo aya usine wa petuka aya kwisala SMS ya gasi ya ketheka muno mheshimiwa ne ukuli ati waziseneza no kona usumbe la waina Moi Atongoi no kona usumbe la waina Moi Atongoi ya twina mo tabeki ndu cha kutanewa ni mwene ndi kuma oyu na kuthinambe ni jumakate kumangalekosia mandongoi ni muvea mbe Kaloki ni ngutongia muvea ndo atetosea kunzeo na mutumio sikuma mandongoi inyonde mokoli menyono tamavua nene ma kukwatia nisia Utongoi wa Rais Moi na Utongoi la wetu na buyu na na seka na maundu ni maliukien maundu ni maliuliwe ni katiba ila tuedhiwe na miaka 10 medhelu manengewe uhuru mwingi na unu seo nundu ni wendu dunia hili tunanya kwikala anu makwetu kwatu taindo mpakando makalekana na hii ni ndamoelewa kana ni vinda ivinda ikoka
ya mathina kwithia andu meukwatiania na ndinu andilesi ya mwingo wa sisi historia yacio kwetha wakuilio na makokita muno tongelesa mokita muno kau wakuwana na kubiga mathi matulia ni kwache kana twende nesa nebinda yukite wendi wako na mboya siakwa ni kana twi aima ya kutosha kulingana na experience ile twende na ukwata nundu twanengwe maundu maingi ni katiba na uhuru wa kwika maundu na kunena maundu itinane tukathi tutulie tumanyikana izu niyo level la twele kwikala ta andu alangi dunia ile saende hii na itu tutuike kana tuingelekano ya maendeleo ta andu alangi kwa baiki ndukithuku kinethwa twisi okete tina tuende tanambe na kila kivu ni wikwacho kana andu ni mailite kuthamena wikwacho kana ndini yo na nombaka twithe na mawaluku ondo dunia yendete alukite na nina wikwacho kana miaka yukite ndisini yana tukatuliana tukwikala nesa ndila ingi asante Athiani Fm alo Onzenja mugiaga nesa bitwiwe nina mukia nesa nye Keveke bwana Meko nina keveka asante sana wenu ulilika na bwana Meko asante sana Meko ai former senator wa Kitui County niwo nito mama mbedina kwa ni baka ngudeni we wa musi ni wabaka ngudeni umbisi kwa kuna ngoma MBC ka ngudeni exactly ningumanya ngaini musiona bana ngayukumite na buku bigete ni wakunengwe ndayana ngazo amen na nina amanyane saka na waina mubuku mi musiona wakubundisye uya uya loteze tye kumingi na Kitui chonde watite mekala me wabundisye moi exactly ni wabyo memoya dumwete ni wabyo nanga yo kwathima muno bwana Meko wikale muno onambe wa moi asante amen mwatizayo utwa wo bandu na itu twakwino asante mo thank you so much ngoka kukedela ni ukaba kangutheni thank you karibu sana ngaina kwikeneza no kunga motongo ini na kila kingi ni wasiye jama jawa ibata mutongo ina jadela ngama undu moi wanga mie na atia ula wago gijada yuwake mudenyomwe na mweke mudenyomwe okwekea ona Biblia yasu mwani kana wivye ni twathi nambe agamu be bandu watu tielie na tuibasio ai asanda newa asanda ndainata iwe asanta seta mama Medi nishabiki rende ututhithacia muno ni mukoni wa ngoma sana ABC kangutheni ya abalawisi kangutheni no musikwito asanda asante sana aya sine wapo teka tonseongeo mwetu imino kilelia Athiani Fm alo wamukieta namukienezai ti mwende wakabyala tumakwandila mwende kadhivo nikwatia mwezi miwa nombisi tumakwa mulungu asante kwa mulungu nile tukumara maingi nina ukwatia mwende ndikwatia ni muvea kwa kwithi wapa huu nebindela wai munene bindani yu itwa fiana na nitwewa maundu maendenesa ndi ukukula siai twakililie muno mwa twakililie bio ndukile no idenge abala rewu mudi mwike mautao withie kena ni akwata mou ye ni uruda si unundu ni tukwenda kuona cheni asante mwende kevi anduma kwa mulungu muno asante sana daindi you President Moino neka lile vindake Utongoi na no tutie tuende na mumeta twina serikali ile kumebeta ya Kibaki na ya Uhuru na kukoko serikali ingi na bena generation ya Utongoi ala maende na kumela ala yu me itina wenyu nikindu kiba mheshimiwa wende ukona kie kwa ndhi nota kwati ya legacy la moyo utotie nimobea
kindu kimwe ni kuendesha maundu mangwatano ndite na ngwatano ndi vandu yenda ona maka tukatatata no kethe tuikwa tene tandi twine na kindu kimwe na pia kunenge ndaya Utongoi Utongoi kanendo ndaya ethani rais tukamanya mipaka ni waile criticize wa kumwe mabitio lakini kwitha ni twisi mipaka wa kusunepa na Mutongoi wonde ona chief ona assistant chief kuya mashinani Atongoi manenge wendaya na kiuni kitonya kutuma twende nambe na event pe mabitu makutabwa lakini kwa ndaya na tweka ndino kaendea nesa munovyo na ni kwate kana ebinda yukete ya ndino ni seo na andu maile kuthana wekwatyo na meka tukaendea nesa asanda na ngaina iye dayo wa marehemu Moi bandu baseo. Asante sana. Mheshimiwa kwa kuka studio na kututethe sio kuelewa inde Utongoi wa Moi kwa tebe nzia wathi hiyo bandu ite ukwata senesa we Moi ayona ni kwa tende watu tethesia maelewa nundu wa Utongoi wake na inde ni kwa tebe vinda inge maybe maundu ange maumela mata connect yuki kuma connect yo maundu ange mekwenda utawaku inde to manda uketho tona kuoneka anytime evinda yonde asante sana ili kuendea evinde sio ndine wa Nenye mwithe nevinde seo na ngai haimwathima. Asante. Ende tuye nake Mheshimiwa David Musila lilikana ende tuye lilikana thayo na Utongoi wa president wa kele wa ndea Kenya Daniel Toroitich Arap Moi. Ende ola umunde na wa muthia kwa lamenda ende kuona mwe wake mbunge ni ndea Kenya mbe wa cha ende chambo ya muthanani wa onena ende safari yake ya muthia wa katatuko ya Kabarak na Koro. Nito abonina ni Athiani tuambao sole kilo nitho mwendo wa saa 3.